too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH too much GH and when you go so I will share meeting edina na ama owusa me say onu say ebre no area edru say enkomo enam mfamemu no me ba betu dra e wo ha say na wo so I will share so obetimi enye bi e wo mu na ene de da story and enigen sem kwa na enam mfamemu na enigen nya no ejina eye Reverend Obofo awoda asoya ni din ede Anointed Palace Chapel ene ne yere ebusuo mu chese oho ena nije ensem no efiba na ninya ejina enhira ene aduma onyankopon aye eye ebusua no asoe eye maame Clara enchi obofowa ewasundwe mu na ewusafo utimi se akoye aseda bebre akoye enonto ayeye ene enkanfo na eye wo ba wawo sesia no eye Clara enchi obofowa no in the video they betu dra te se wo yi na me aye no na ewusafo mpese woni ehu bi kakra Don't forget see sweet me mawamo me don't forget see me waye me don't forget see sweet me mawamo wama mengo wama meni mengo ansi me don't forget see sweet me mawamo Trillion point na kopon why be na mama Reverend for family. The dawa see you are here also. You can phone. You are not far. You be with you are not far. Ewusafo oba ni age anyankopon aye na dom ene wode ayeye enyom abetudwa amagana fonia ehu eniji asisi ade ewo ono ankasa mu eso ene nebusua mu nia eso na ebiem no so no wa ma no anso wosa wa ma na yeye no anka video yinkwamu wasa release eye ne baby bump pictures picture da wo timi say obofo ntabanja na chia na yefusu epin tama wo onyem no no ne eye picture we release eda to ona ebiem so no oda the caption eto say dear God, I want to thank you so much for my lovely husband. He is my angel. He loves and cares and is overly above my expectation. Who am I for you to bless me this much? Oh God. I just want to say thank you to my angels. Thank you for making me this woman that I am. Now to my expected angels, no one else would ever know the strength of my love for you all. You are the only ones who know how my heart sounds from inside. I would continue to hold you guys in my heart. You guys fill a place in my heart that I never knew was empty. And no other wabofo wa de twa ni pictures or the two dry any caption or the man. Now ebiemo so no announcements or the etua so ne says see how they the nyakopo eswe no waswe no e wo kwan stronko so enye obaba ko pe enye obaba ko eye baako mienu miensa enkola miensa enyankopon ede adom na brofo kasem ye fo mo triplets ne bi enyankopon ede adom na emu no wo kire mu se eye wo ba baako ena ebiem so no mema mienu na otimu se we die eye enhira kese enyonyam kese endansi se wo bia be kwa wo so na wo wo ya na wenya miensa wo wo ya na wenya mienu ebi ha etimi kase sankola ndem ye enhira etom ma wa na wenya utimi enforce nyu bia no wanyema wetimi awo atasa enti nakopon aye na dom kese pa na eye se enkwala wo mo dodo ene wo nchire mu no na danfa wo be ne pa anidin ede Aisha modi ene de ensem no ebeto da ene emu enchechemu na endra da ene nakopon aye na dom esue no ewo asundue mu na Ghana for yenya ntese enyakopon aye Reverend Obofo ene ne re adom a won mamotimi awo miensa na bi se o omom
omani agye amomu eye na asore mba no tumi se wem de mo ya asore mba ene nkofo mo do no omani agye pa se Nyankopon aye na domagya wo ma mienu kura wo dada no mo o man dwempo ensusu se miensa ene ba beka mienu no ho no mnim se maybe ba ko bi pe ene wo kọ ede aba na so se akwa miensa de na ye inshira miensa ene Nyankopon ede ado wo mo sofo Reverend Obofo beso bi so kika se na mami ebra wakọwu yenkasa award enyo award ege award eye pa na ebri mo nso awawi a nkola ye nshira enkola miensa se na ensem ene na miwiem se se ade die pa na mo beye efa ensemwe ibusa fo mo beka na sentem expose a ekoso ewo na 2 the sit show no dodo na ejina asofo a wo mo ye fake ewo Ghana ha se eso wo mo ho nsem wo hwe ye bishop obi ni ma otumi se ade ya settle no cramp ye twitwa no ye dudwa na ma se ana se wo ye kyire kwa wa yire mu because wonya bebi enyina biem na ye hu se ye bobo asofo foforo so edi eja dan Reverend Kum Chacha ni di mepie mu omu bi Reverend Oboto edi mbebe mu Reverend Obofo kra de kafa no ho se papa yi wonna na pa ye fe no that ade asa me sumye ni de metito so ade asom da pa na ade che metime nya ahode de asore de ye se papa no wo nya bi no wo sorry ya na o moto vum vum anaju bia o chumoto anaju bia wo nam krom ne ho entono na wonya bebi ede ada na sa ensensem we any honorable Kenya Japan say we see no say ye den ra asofo me fake wo be yi omu ni ato e wo Ghana ne se no wodi eye Reverend Obofo nsem kakra be chat no Ghana fo bi throws man say o ha na mam yensa we wentimi enjoy omo already na ne ma esusu adada en ka Africa na ko be enjoy family life we say we nyam yensa e de aboso enka na nkenyonyam no esipia no na tesi enyonyam ni be sipi wato ne ka sesi ni fie enya na sori ene na sori mate se bibi akoto wano man na ensem so ebuboba efi eye honorable Kenya Japan na so eye no die mpa ene Reverend Obofo obeya afa ho utumu se na sentem ever since expose yi sha se aye bobo ni di no waka na no atumpa na ye ni yetimi nche se eye ne mma na omo ba ni nti anase wa se ne yiri hia no ewo bre yi mu nti na waka na no atuma na se ye ensem na ye ka to no so ene wo hu se do beba abonti abeyi no ho anu enu ti na waka na no atu na so ne niemu no ye nim se se ade bebi wote bia no akonya no so enye njojojo ema no so ohyepa na biem so ne ba na banti se ne ma banti nim se da obenya ho ha kakra no ho be henhan no obetimi enya enije kakra san se nkola de omudi enije ena na obi wo bia enije ena esifie enuti ensem no de edoso pa so Ghana for so achoma dream efa enkola fofroyi enkola miense ya Reverend Obofo na ire Clara Enchi awo ede amanu we efiton ye bo say thank God Almighty. We thank God for such a blessing. God bless you also, woman. Also, ede ne dia to the de wo sent nyame enhira ede ama Clara Enchi Obofuwa ebiemus no wo da nyame ase ede ama no so wasue eno e wasundue emu. Augustina Echampoma so ede awode bo say where are the babies or are they spiritual babies or no so ebisa say ebe ya wonfa nkola na mo da mo di say ya wo mo mfo meto dwa sese on de pempen ya efo nkola na embra na obi ehu omo because on do njin di sese an sana nsem ebo ba oga na ha de onye anya ade se obi be ka asem afo sofo ho amana ade atum sese adabi on do pe physical evidence si aka de a say yefa evidence enter to we so efi mensa Samuel they are welcome on also wama nkola no akwaba we so ediamefa efi ivy say there is more than a blessing and I say this is more than a blessing and this is more than grace. I appreciate God on behalf of you, Reverend, and I connect myself to this supernatural power of God to receive triplet delivery in Jesus' name. Amen. Bible says it is possible to those who believe. So I take upon that word and I receive it. Amen. What happy ewo Reverend Obofo ne ere abo na babo no emu wo se na me se Nyankopon so nye na dom no so entimi wo sa pepepe. Twins fibers so edia ode say thank God. Eunice Asabia say God bless you and your family. Percy Sapon, I thank God for you and your husband. May God be with you. Susanna Wood so edia ode say congrats. It's not easy for a woman to give birth safely, but this one is double do. The oracle no akasa do the do in Shira Enkwa.
wotimu say kofo dodo na ka say we die Reverend Obafo wa two shots ama shots na I hate apeti ama na spread 3 etinyam kupon kwa na ebo na da te se wa hye ne ho enunyam ewo ne busua emu ni nyire mu no ebusafo we die the ball is in your court 7 na me da tuja na we hu eni so no Reverend Obafo se si ade wo ye ata papa okay we munye ntafo atasa papa ene Reverend Obafo se si ade wa wo miensa awobo so enu nti ye hwe nim se die de be pie efi ensem na eboboba efa no ho so echi nnia no stay tuned our Tuma GH subscribe if you want subscribe here na ebiem so hit on the bell so no bet me enya notification e bia e be upload video because dey the update on this story e be to dwa e wo ha say wo comment a wo ma eye ebusuan se omanya enhira efi Nyankopon ana se de wo kafa ensem nia no ho no bet me e de atodwa e wo Tuma GH your comment section e ma onre fi se obe share video we e de ma adafofo ene adofo medin ede nana ama owusu a makram